Pomwe bandu kembithe kumantere chegembe bagwatanirite na MCs bantere ni bamenerete bara bariungite obisine ya gavana Kawira Ntuku ya Narua baumite entere ubakiaria bugita jojo ne mubango joko banganitwe ne gavana Kawira Mwangaza wengwa kenda oneka jaka kwenderwa mono ni akariba ntere chegembe bakiwa bobo ni urongo butheri bakiara na mwandiki wetu Antito Marion Karugi bugite ote muntu baratuma kiri gavana Kawira kana kumugwata ugeni kiri ntere uchia igembe. Marion Karugi na ripoti je. Nyuma ya bamwe bakariba yembe wikinya Ntuku ya Narua kiri obisisi ya gavana Kawira Mwangaza bakiwa nikaba kumwita baliongera ntere ijisi ya yembe na baretera witi na mbere Italia rene remeneretu ni MCs bamwiro yo yembe batongeretu ni munini wa speaker Mwandali na orano wa MC Wanjia wamona atongeria mwanya bariwa buruti mtobati otulire gavana Maru nikenda reta witi na mbere nontuni yaki ya muringi kura kwenjore ngini watu onere itete kurumo bya korea ikiwa ni antu bembe betete bara imparasio benacho na ni antu bandu gavana ari amiru na mwemba tena atibatiri weta kulenka kana tulia maruki gavana kende ya kurutangwe yembe na batu to atirimana to MCs bembe tukaria na tukaya na stand yetu nuntu to dole to tiltirongwe na ntuko 14 yembe utises tukaita no tenya license ikaitwa yembe riko Watu tutumya kuria tutulete mruke enda tulitirongwe ende baubeyere gavana ndo ni antu bakubando ya uwe na ni antu bampara na ni ubyo baende tinariko ute mtu inomo weta kuringa ngeti akiwa ingavra tete kuira sore na murungu yendo mwira sore so baubeyere ni antu bampara baba kuria tenda ba kama tantu tukumya baba kuria tenda ba ukaje ba kama terete antu antu bara baitire miru rware bara uri tuimotia na katukwenda kuwa tutiru ya gavana pira tukutetera ki gavana ingwe tukuona oti ingwe cio tukuritirwa ende katutikwenda usaliti bwantu beri batatu ibaraka bieta kuwa ni byo kuwa biri athiru ina mture tarite muntu enga ngimpara no wone ka muntu wetite kutetera yembe batu yembe bara tukomiwa betete tutetera tebara ibara tuthurite na kura cietu no ntore atuthurire MCA batu antu banjia wondi tukomya tuthurite muntu wetu wa Mwendali bara bangi na bogondi ne cio kwinora bathurite uti antu babwiri utumira ngarama cio kana into bio beeto chwa gavana kendeta kwendia maendeleo ntukura baringire kura ibathiririe mantu yau so ndenda kwira antu bembe baishumbura muno maendeleo ilasima antu bembe baewe baki agothe bakwenda maendeleo ba support MCS bora MCS bakuambia shana nugondi cionthe lakini biuba goyetosho aidha aba goyete aba lunch kana muliongera ni onto bothorete kinyanthuki mbithe baraba kuwa anto baranjirite kuthringiro thimo kumeyoro tuko bakibangawa bete meru bende biubio anto baraba kuwa kabetete kwandamana meru tekabetete turombera maendeleo ni mantu yokolea bakwenda yasoko naye ya kuinyelia anto betu onto mantu ng'ombe yaba turetere makiri ato baroka mateta ruare ofereta bakamati Jacksimati ntatoira bena cio ise bibio imanto bakwareria nenya Jacksimati owe Jacksimati owe ta kwenda anto bembe ome batu anto bembe totogoria biashara ne ciaku wetho koma baita kuma ke batwe ketha kwenda negotiation cio bwori kuthithia negotiation cio utethia muntu wembe tia gorwa muntu wembe tia kwende kiu yaku araba ferero kuma mawa monkamero ruare ibaringirite Kawira kura na baraba teferero baraba tirwe gembere ibaringirite Kawira kura kankwenda kwira gavana wetu Kawira areke amantu ya discrimination aurerie ayuthi ngwe embe kurita tugoria bakamati lori kaitenyo kau MCs bakuma mwiro yo embe ni batongerete akarikire musemano yo kurita maoni iurura mirandi irabenda kuma wondi cio ikirwa kiri budget ya mwaka juu dayo programmed based budget na batwe tuko promise antu betu twabetu abathithia program based budget nekenda mbeti ya development chonde tukainganania kiwandi chetu chonde uti wandi ikatigwa nyuma atutetikiria batu tukapirwa mbeca chetu at 15 million tukomenya we can get more mbeca ni nyingi mwananchi wengwa kuwa bila biongo bimuinyite kuma masibitari kuma barabara kuma manto na roi na manto amengi muno yaraba bakwariria na kwenda kwira antu bakangeta nkakikisha bonga kintu kira kietwa
kiwikirwa na kiekirwa na mbeca ciakio nikenda gintu kiu gitikomboka matwa bakiariria utumiri buthuku ngavana atumirite kigina kia Meru kuringana na riboti ya Auditor General. MCAs bani bawite Meru bakuona mantuira ya ture ya report ya Auditor General ibukona kawira na ritembia kithumba ora turabwira na iro Meru bakumenya MCAs batari na rongo na uyu mwaka 2022 2023 twetera report ya 2023 2024 tubakairika bonde nontu unire icio nde bona Auditor General mureithi wa makuja thirikari araugire Meru ni tete 700 million budget jikena inachitite Meru itumeri boy na itumeri boy nontu itaandiki na rigeta kwa ture county assembly Meru turiandika mbeca na project na rigeta project across Meru yonde ngavana iboya muno ndi mucokerie nkatho nontu budget ira twamugulukirie ndene maua wondi bia aronere yabwithiria antu ba maua no baturira muu akiwa ko babwithiria barabara nchoke mbere Jack Smart asetha na antu ba maua inkuona imo yotorwa mbesira cia kulukirwe milioni hana inkwenda antu betu ba maua au bore mwonka mtoko ita usuru ndene maua county tukandamana ngavana tukamama waku county mbesa cia mwana Meru rokuwa na kumenyera inkuona icio kuruta ngwete agirite nkiripotera Weru Njuma kumembe Bito Marion Karugi wa Kenyua.